Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige, maar tog winderige Vrydagoggend. Die woord vir vandag is volhard. En dan gaan dit oor 'n volharding in geloof. In ons teks vanoggend lees ons wat Paulus vir ons skryf. Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om het my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. En as gelowiges moet ek en jy elke dag vasberade wees, om elke dag, elke oomblik, naby God te wees. En in 2 Konings 2, lees ons van Elisa, wat nie vir Elia wou los en van hom weggaan, voordat hy 'n dubbele porsie van sy gees ontvang het nie. Die verhaal lees ons dat 'n groep van die ander profete Elisa probeer ooreed het, om die man van God te verlaat, maar hy het geweier. Elisa het wel vir hulle gesê, hulle moet liewer stil bly. Hy sal verder saam met Elia reis, want hy wil 'n dubbele porsie ontvang van die gees, wat sy leermeester Elia van God ontvang het. Paulus wat so naby aan God was, maar tog hierdie verlange gehad het, om meer van God te kry, meer van hom te weet. En mense sou dink Paulus sou tevrede wees, met dit wat hy in sy lewe bereik het. Hy het baie wonderwerke gedoen, en tog het hy hierdie begeerte gehad, om nog nader aan die Here te leef. Want sien geliefde, hoe meer die Here sy dienaars gebruik om wonders te doen, hoe meer begeer ek en jy om meer van die Here te ontvang. Het kom neer op geloof en gehoorsaamheid, die twee, hand aan hand. Ons moet volhardende volgelinge van Jesus word, as ons alles wat God vir ons in bewaring hou, in ontvangs wil neem. Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way, I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way, when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me, and you lift me up, and you give me strength, to live my life, right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the
eternity. I live through you, and you're loving me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, and you live in me. I live through you, and you live in me. I live through you, oh Lord, you live in me. Here Jesus, ek wil dit wat U vir my in bewaring hou, ontvang, deur 'n volhardende volgeling van U te wees en te bly. Amen. Liefde, mag jy saam met my volhard en 'n wonderlike dag hê.